नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक नुआ एक वीडियो को स्वागत करुच्ची आम गाँव में बड़ी पानी आसवर ये जो सब बिल था सेगुड़ा सब टोटाल देखा पूरा जमी लगुच नई छोट थिला बेले बन्या थे देखलु आम गाँव में थरे कि दुई थर तो केवे बन्या ही नाला गाँव में बन्या हेले डंगारे बुलिबार मजा किसी अलग थाए किंतु किसी डर भी थाए जेहेतु लोक मान घर भितर पानी पशि रही ठीक जगह न तो से दुख लगे आम लवली मु प्रेम आम सब आसलु देखापी मैंने पानी जो आसाला आम बुलला समय नूतन आसी गाँव में बन्या देखा नुआ तो से भी डरुला ये बड़ी पानी देखिए पानी आई भाई तो पचार बाप पो दी जन आ देखा दौड़ देख आंडू पानी केते पानी देखिल सब जगह बुड़ी जाइए ना से भाई माछ बोधे होता बोधे जो जाल माने बिछा है सब जगह जा जलमग्न पिजु जन घर मागिक आनिलु ताको आम जीरा लंका लुण पकई खाऊँ ये आम दी जन कंटा चामच पुणी खिया एत बनिया पानी है आज दिन आम भाजु प्राय रोसे कर ए भिडियोटी ता पर दिन जेहेतु श्रावण मास सोमवार आरंभ हो तो से ठाकुर पाखे सब साजसजा होता आ बहुत सुंदर लगुला एथर भी टिके नुआ प्रकार भी सजासजी होती तो सुंदर लगुला मैंने भले भले समस्त पानी उठिकी आणतु भारी काकड़पुर किसी कम था तो भाईर मोर ये बाहरी पड़ू जावाई आ गला बेलू को नई की देखला बहुत डर लगुला पानी पूरा नई फुल आ भौरी गुड़ा देखते बहुत डर लगुला पूरा पाखापाखि पूरा भौरी गुड़ा सब जगह ये पोलटा एत भाइराल तो आप कमेंट करें कहे पोलर ना कौन चाष एरिया तो सेपटे भी बहुत क्षयक्षति होती पानी पूरा रोड पाखापाखि पूरा आसी आम जा पहुँच जाइलु मोबाइल दुकान रे तो मोर फोन रे कवर पकड़ा ग्लास पकड़ा भाई किसी स्टिकरिंग करता फोन रे दुकान में गोटे जिन भल लगे कि जोटा से रिपेयरिंग कर एलईडी टीवी शो करुच्ची तो केमी कौन हो तो सहीटा गोटे भल जिन मोबाइल दुकान में कम सरला आम जाइलु बाबा साहब दुकान जोड़े काकड़पुर बहुत फेमस ये सब बिना पियाज खाଇବା ही सब जिन मिले दुईटा बिरियानी ऑर्डर कर तो एत भीड़ थी मिनिमम 25-30 मिनट लगे से आमको पार्सल देवाई पार्सल आमके आसला बेले मिक्सचर भाई कहला नापी तो ये आम मिक्स मिक्सचर नौलु यहाँ बहुत भल टेस्ट भी था यहाँ से निजे जोड़ा कहे से पकड़ मिक्स करके देवे तो यहाँ भल लगता टेस्ट भी भल घर आसी पहुँचला एत जोर भोक करूला तो आम सागे सागे बस पड़ू खायापी डर कर विजल एन तोर एस पूरा हीरो हला आज पकड़े जाएगी नुआ कभर नुआ काच सब आज आइटम कौन ठाकुर बाहर आज के लोक खाए 100 लोक पानी तो जो रेट रही अल्प लोक बोधे आसे बहुत आसे प्रथम बाल्टा देखा जाओ संध्या बेले कौन खाए ना किसी व्यवस्था है संध्या मैं जो मैंने सब संध्या आसी पहुँचे बिस्कुट पकुड़ी चाहा केक पाउडर बापा में पाई पुणी काटा कि बापा नौ पानी शुण शुण हाँ शुणु शुणु मुझे भिडियो टिके करदे बाहर है वर्षा भी बहुत जोर उठे ना पानी केमी उठे मु 2 वर्ष है नौली ना ना तादर मुझे प्रथम वर्ष नहीं सेकेंड वर्षटा नहीं काकड़पुर ए वर्ष मोर बंद हो गला कटक एथर मना गाड़ी जो गड़गड़िया नापी किए गड़गड़िया जो कटक गड़गड़िया जो पानी आनते एथर मना पानी बेसी कात पाइबानी ये मना तो ए वर्ष मुझे नवा ना एथ जो पानी जमी मुझे डर कर बुड़ी थे ए वर्ष ना आर वर्ष नवा जहाँ भिड़ फिड़ मत दबु हाँ तू कौन कर तू काटू बोका आ मत साहय परिया कटे घरे इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट नो नहीं इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट नो ना नो इंटरेस्ट सांगो साथी बस काटले मजा आस सतरे कौन कौन काटी पारि परिया
ଆଳୁ ଆଳୁ ତାପରେ ଟମାଟୋ ଗାଜର ଏତିକି ମାନେ ଏ ଆଉ କାଟିଏ ବୋଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ତ ମାନେ ସେଠି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବି କରିଦେବ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଗାଇ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ଖଟାରେ ପଡ଼ିବନି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ଖଟାରେ ପଡ଼େ ଆଉ କଣ ଏ ଯୋଉ ଖଟା ନଥିବ ଏ ପନିର ଏ ଶୁଣେ ରୋଜିଆଣି କୁଆଡ଼େ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୋଟେ ଖଟାରେ ପଡ଼େ ଆଉ ପଡ଼ିବନି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼େ ଆଉ କଣ ମାରିବି ମୁହଁକୁ ଯେ ପଡ଼େ ନା ଖଜୁରୀ ପଡ଼େ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟା ପନିରରେ ପଡ଼େ ଆରେ ପଡ଼େ ଏ ପଡ଼େ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପନିରରେ ପଡ଼େ ଟମାଟୋରେ ପଡ଼େନି ପଡ଼େ ଖଟାରେ ପଡ଼େନି ପଡ଼ାଇ ପଡ଼ାଇ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ାଇ ଖଟାରେ ପଡ଼େନି ଇଏ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ପନିର ହଁ ପନିରରେ ପଡ଼େ ପନିରରେ ତ ପଡ଼େ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ହଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କହିବେ ତ ଖଟାରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼େ କି ନାହିଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତା ଖାଇବାରେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହୁଏ ସେ ଖଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଖଟାରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼େ କି ନାହିଁ ହେଲା ଏଥର କହିବେ ଦେଖାଯାଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋପା ମତେ ଦେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଟଙ୍କା 1,500 ଟଙ୍କା ଯାହା ସେ କିଣା କିଣିଥିଲା କିଣିକି ଆଣିଲି କାକଟପୁରୁ ପଇସାଟାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ମନେ ନାହିଁ ପଳେଇଛି ମତେ ଏଇଠି ହେଇଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ବୁବୁନା ଗଲା ତା ଭିତରେ ପଇସା ନଥିଲା ତ 620 ମୁଁ କେତେ ନବୁ ଏତିକି ମତେ ପଇସା କି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଲେ ମୋରେ ମନ ପିତା ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଯାଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଇବି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ସିଏ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପାଖକୁ ତୁ ବିଲକୁ ଦୌଡ଼ ଆଉ କେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଆଉ ଏତିକିରେ ଏବେ ଷ୍ଟପ୍ ଥାଉ ରାତିରେ ପୁଣି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନା ରେ ମିଛରେ ତା ଆଇଡି ମନୁନ କଟିଗଲା ଆରେ ସତରେ ତା ଆଇଡି ମାନେ ଆଜି ଚଲାଉଛି କାଲି କି ନାହିଁ ତ ମାନେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହାନ୍ତି ଗାଲକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ନା ନା ଆଗକୁ ଥିଲା ମହାନ୍ତି ଗାଲ ଏବେ ପରେ ଲଭଲି ଆରେ ତୋ ଆଇଡି ନା କ'ଣ ସେଟା ତୋର ୟୁଜର ନା ମନେ ରଖୁନି ଆଇଡି ମୁଁ ମନେ ରଖିବି ପାସୱାର୍ଡ ଆଇଡି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ପାସୱାର୍ଡ କହ ହଁ କହିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଇପନି ଗୋଟେ ନାଇଁ ର ମୁଁ କହିବି ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିତୁ ବାପା ରିତୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନିତୁ ବାପାର ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ରିତୁ ବି ଆସିଛି ସେପଟେ ଯାଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେପଟୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଟୋଟାଲି ମୋ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇ ଦେଉନି ଆ ପୂର୍ବରୁ 5-6 ଥର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ କିନ୍ତୁ ହସା ହସି ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇ ଦେଉନି ପାଟି ତ ସେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ କ'ଣ ଆମ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ପୁରୀ ମଟର ହଁ ପୁରୀ ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଛି ରୋଜିଆଣ୍ଟି କରିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଝାଳରେ ଆମର ରୋଷେଇଆ ବହୁତ ହାଲତ ଖରାପ ଅନ୍ଧାରରେ କରିଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ କଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଆମ ମଟର ଆଳୁ ସରିଗଲାଣି ତମେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛ ଆଉ ପୁରୀ ଆଉ କ'ଣ ପୁରୀ ବେଲିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ବା ପୁରୀ ବେଲିଲେ କ'ଣ ପୁରୀ ହେବନି ମୁଁ ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲି ଆସୁ ଆମର ଏଠି ମଟର ତରକାରୀଟା ହେଉଛି ତୁ କାଟିଲୁ କିନ୍ତୁ କଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ନା ରୋଜିଆଣି କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରୋଷେଇଟା ଭଲ କରନ୍ତି ଡାଲମାଟା ମସ୍ତ ଖାଲି ବନ୍ଦ କଥା ସେ ଏବେ ଆମର ଭଲ ଚାଲିଛି ଆସ୍ତେ ଆମେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଆମର ଆଜି ମନ୍ଦିରରୁ ଖାଇ ଆସିବା ରାତିରେ ଆସିବଟି ଟିଭି ପଛ ନୁଚୁଛି କେତେବେଳେ ଘର କବାଟରୁ ଆସିକି ଅନଉଛି କେତେବେଳେ ଚିଲଉଛି ଆମର ଆଜି ତାଙ୍କର ବି ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲବମ୍ ରାତିରେ ଆଜି ପାଣି ଆଣିକି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି ତ ସେଠୁ ଆମର ଘରକୁ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ତ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ ସେ କେଉଁବାଟ ସବୁ ପଳେଇବେ ବାଜେ
पूरा गाँ मुझे सब खबर वीडियो करे तो चिन्ह मते ये गोटे अच्छे एठी गोटे खेल आ गोटे बाहर जाए बही तो आम टे बहुत दिन पर जेहतु देखा देखा टे गपा गपी करूँ कथबार्ता देखा दुख सुख हबू आसीगले हाई को पड़े आम जाऊँ कथबार्ता हबू जहाँ फटो फट दुटा उठे आज पुणी फ्रेंडशिप डे नुह तो खाऊ आ किसी समय पर ब्लग आम जाऊँ भाई तो मुह कहीं देखा कहलु ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ନୁଚଉଛି ବା ଟାଟା ଯାଅ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଆସିଯାଇଥିଲା ରାତି 11:30 ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ଲୋକ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ 11ଟାରୁ ଆସିଲାଣି ହେଇଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଘସା ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା ଦାଦା ବାବା ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ଏତେ ଜୋରେ ଭୋକ ମାନେ କହିବି ହେବନି ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ବାଢ଼ିଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଖିରେ ନିଦ ବି ହୁଏ 11:30 ହେଲା ଏଥର ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା କଥା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇ ଚଳିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ତ ଖାଇବା ଟିକେ ମିଳିଲା ବାବା ଦାଦା ମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଶ୍ରାବଣ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୋଗ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଦାଦା ମନେ ଥିବ କେତେବେଳେ ନନା ମନା କରିବ ସେ ଏମିତି ହେଇକି ଆଜି ଫାଇନାଲି ମିଳିଲା ଆଉ ଏତେ ସାରା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ତ ଖାଇବା ଭୋକ ତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଇକି ମାନେ ମରିଗଲାଣି ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ